Oriha TV Story Rebhoro nashemerwa mnonga okugira ngo washyikireho izoba nkerurungi eshaha zashikire wayetebekanise kandi uruhone itwe kureba omjenyi witwe izoba ndi Betcom Juni nakushemerwa mnonga ji program nareba hindujire kandi nebereho buri zoba ya Sunday shayina zechiro ejegarwa muri wa kabiri shamukaga guhango hazi sabite yahwire tukata y'umunsi eriko twakirebe bi jineshangwa omurinsika omurimpumude mu mwanya gwa kabura kandi district ya Ryantonde twatayiro mukazi retired politician kandi omuhinji w'amani w'ekitini sawo murembe omuntu ogu naye twa Jane Mbabazi Katakanya mbwena twakomire buri erizoba naho turatandikire nakushemerwa kana kwakira nshaba driver akana tuvuga mu motoka ya district ya baspeaker hati mujanti jontwari yantwara yandite ndiko zakujyakira uko kanta tinkushira kugambe bigambo byanje nyoye bitaka macho warinjira nkana hereze kugishashura omusheisha wakigura shirinde zingaye kachigura miliyoni 5 then ezo zikaza sente nyinji okay hati njiranta mugambira kuna bindyo umwazyo nyisha nayo ndi kurugarakaye baro kuvuga twatwine driver wa district nakujya ngo wakwatagana na government ne kuyamba nshaba driver akana tuvuga mu motoka ya district ya baspeaker hati mujanti jontwari yantwara yandite yampsia kwekirana muheza boda yagenda yagarukayo okay abana bashemererwa nanye nagira ka motoka emirimo yanje yayangwa ati nagaruka kutegana ndikuza kuzarakaye wakiza kuzayo hato yo ngenda nanye nabanywani banje bampeza amashuta tutamu okay basi tugenda okay so echo wachikora kumara ubwire bukwingana ki nija cyenda na nkajigura by the way cyenda na mukaga cyenda na mushanju omwo tinchije kadete konka ni bo okay naguma nayo pake 2022 bija baba hari ya district nkaryantonde nakwizara hate 2022 natunga accident konka ndyo motoka zindi ndebo gumukono no gureba abana banje baro kuvuga twaturyo mu taxi nkani nza kabari natunga accident ankora kubi nazahirwa ro amara yo months amba bana banje abana tibasho matamejo kirabire kirungi by then of course nakira kuno kizire nagaruka then 2006 kugaruka bakampa karura ko katwire mu imyaka mingi kuruga kinana na zingahi na mwenda hatu wa 2006 ucubayo 2010 nibwo narekeraho politics ubwire ka bamazire mbwingi hataho twashaba district 2022 na mukaga district bajitu kuba jitu twije twagaruka batugarura kuno mwatunga district yanyu haro ibintu byo kusharinga na district enkuru mother district okay bakansara zito tukafukevu of course twena tukagaruka kuno abakabura then district batuhe ibintu batuhe office batuhe motoka batuha mbwene byone bya bibiro twabisharinga kunga of course nkanyokota kwakemara batuhe batwireho nabakoza batwireho twije twaza Ryantonde konka kutwakira Ryantonde chairman utwabire twine twabanza twakora interim executive bampo bwa secretary wa production okay chabangu hizabata hati ko baba ta district Ryantonde ko baba district yanyu of course okora romwawe nyincha karukiro nozankai hatu buri bwayo noza rakaye kota kurara mwawe buitu nenjo korara Ryantonde oje no on your way back ogaruko rarangai
ryantoni byantoni se ibyo nebiro bishatu ebiro kubarwa ngo uri omukanso okay konga kutwagarukira aha services of course zaba near to us urarumwawe inche karutemba ka bodanura na modernization yizire za pichi zijire motoka ziriho taxi utemba ka taxi kakunaga district ukoraki usiba umukanso umwazi ogiruta utaha okay hati kutwashira ha district chairman akata kwatagana intari mukuyarugiraho bayesimba bo kwesimba chairman warabireho twakwatagana kosa kata kuza kumpa yanaga nyuma nagumandi kansara byaza twakora politics zitu kuzahwire nabo umuntu waburijo nabakansara waburijo tinacyanga avuko ruhanga nawo cyo nicari kuba kuteka tekiri okay twashaba district konka yatubera district turi kuza kugishaba mu kazi watu tuwazuwo twabanza twayasibika n'abakoci masimo abantu batujya ngo bishikoci nimufake na koci ubu muri kwenda koci ngo Nigeria tube bahangu okay tuje district mpango so raka iyo ni mpango munonga kugira ngo ni mpango buzima onashiwe waruza kuruga kacera ibara kacera za byakabanda amwe rwense hina isinjiro niyo district yabiri nerwa njijo kana bure mwaro eyo wabihuriro mu rutaro emirambe yabire 94 eri ku Rwanda cyabiye kiryaho ibyo nankabireba na misho ganje yes twagira ki aho no twatandikire district twije mu district yitu soko ciyayanga kwijana imwe ninga tukaba advised ngo tugireke koci abuka ekeri hake kutufera district twaje sasra twazo wa minister yatuhereza go ahead twatunga district yitu konka bikabitanguye abantu bamwe batakwenda turugera kayi then 2000 twazo mu 2008 twaza district twija twahumura 2010 tuwagaruka mu kwesimba ninga wayesimba tabakwa karuru kabanza nazo mu primary za NRM ubururu babucankarana nkoko babucankaranya nkoko bagabwa bacankaranya ubururu nabo kwa nimbimanya nanye nuko nabe narabicankaranye ho turi kurundo bw'abandi bantu okay abantu ngugaruka mu nabireka ngurwa mu primary nda utakumanya ngo muryo wa movement takikimanya nati nashara munashita mana family yanje abana bajya ngo mami kubona bwine kiri kumara ikiri kutuma utashita ma ukaruga mu politics nenshi nanye nkireba politics wori mu politics umuntu nabasa kucwabusha obenke cyotari ninyishuka kantu kamwe ka scenario kamwe kabireho hari nabe ninza kurondo bururu aza ekisinzi kimwe ekitamivu cyajya tinyori omukazi niza kumaka rukonga niza kubanza namukwato munda hata abantu bangambira ngo zuriye musinzi ngo kweteje ngo nayo yagize ngo nakwato munda ndubuzima te tukari ntankwatemo tachi yanaenda kumpamaho kwize kansara twakwakira nanye natege mikono abo ku information nganagize iki wagitungira kwine yahereze kunkwata munda garangana njya ngutoka nkwata munda mwana karukanya ninzaka kwa nakakwa kwiherizoba nkebyo kibijuka uri politics nguize that game abantu nibakucwa n'ecyo otari yes bakucwa busha ninga umwe bakukunda ndabamwe bakukunda bakugambaho ebyo otari rero obwe nchiri muri ebyo processes ezo nkanye nebinde binabiye nkora kanyine aneni GO nibageta forward kandi nkora nayo kandi trainer wabo okay akantwara abantu training na qualifying na ba trainer
tukatukira kuza mu different districts batwara ahandi batwara heru batwara ngahi konko reba abantu bari kwangira ibyo takumanya one time tuza Nairobi na Mombasa hata mu politics nyine umuntu unayisimbire nawe hata bakabantera ngo uko kutwineyo gomborura mu rwanche zoko no manya rwanche z'abantu abakuturayo hata babagambira ngo yeye ngo ugende bakabahereza bitambi byanyu ngo babimuhangwa bibaretere ngo akabirya mazuma imagine nkecho ebitambi shongo bukambirga ngo biha Nairobi ngo ndyo kubiha bakazi bace mamboku ngo kunahika nabirya asha bitambi babirya mukabiryanta nuko nabembabuza ukabuza wiha musente wanashibakani bamangu bariyo bakambe bitambi bingahe wabe nagamba storage so politics nco nakiretera kukugambira ngo politics ziridati umuntu nakusiga nziro akubeherere cyo tari obacho abana bajya mu mami twashomere twakwishingereza nakakena kahango n'ubutureta katungira imirimo ibya politics girota biriki nabireka washtamaha natandika kwatefuka nagambira abahingi banje abakozi timwe n'abana banje mureke ngume mpinge kindasharure nicecho kindarise nicecho konke byo kujya nguze ngaruka mu politics wabirgo so kurge 2010 okwikane gishaha emyaka yaho 15 uryo mukoyeshtamire ushangire life nesha chetara mu politics nkiyo umuntu wabe wazi kunzi I'm happy tinchine biri kunteganisa habo kwa buri kiro hankandazaho abakazi babiri ninga bashatu abangayine abo biba bingire uko shanga nkwasireta nyekiro ndi kuzo mu rutoke kuronda ikitoki cyo kubatekera kunga kuyambumura tinchi bireba emishango ari kuciro bwinji tekije hanuya bita abandi bakabija manyaza kunyemerera polisi manyaza kunyemerera nkahi ibyo bikabinkabize domestic violence umchange shekeri impango no mweshatu bwera hwireyo konka shikunu yakoze za domestic violence nishi ikiro kongera emihonda no maka nobworo obworo abakazi kuba kuferwa biba abanyabuzari benda ngo batware ibintu byabo n'abakazi nabo benda kuba banyamwegendaho banga kurizana rero kibanke kizuba mushija inabandi bana mwana we kibe ebe big problem mu area so ikinde kinaninza ikikuza kwikiraho umuntu kuruzara habo kwa kunazeire abana banje bambera nk'eki twatwagambireho umuntu ko kuzara hariho uruhanga ari kuhurira ruhanga kwa chance mu bana ruhanga unashabiro go unagamira mukamfuka maburi kiro bishokarga ho ajuno 2012 nkajuno bwa nyuma yo kurwa mu politics ayi ko narujyo mu politics naye buzate ni cyenda ki kaza naye kurire amu in 50s nze kuremera habyensi kanyehereze Yesu habo kwa no mawokiri muto bible negira ngo bunabinkiri muto nkakora ibyo buto konka ko nakuzire nakora ibyo bukuru nanye byo buto nkabikora nkabandi kuba bikora nashisha nkoko abandi bashisha konka ko nahereze kwetegereza namanya ngo Yesu no mujuni wanje nabyesasira namwehereza aho kwa Yesu aho yanyihire ni hari maso akampone accidents yezo emwe neji twanturugara kai turukurwa kurondo bururu bw'abacyara bwa Women Council 5 twatunga accident umucyara witomwe yafa
nanye n'abandi bagirawe bahutara munonga twaza kitovu twamara yebiro turwije eco cyaba kimwe nyibuza nyowe n'inyoha habwe kitinya nafire natunga accident age 6 people died mu minibus ejo omushaija akarujuka mamisho nankanta kumangwa misho ni maringo amisho gajuka gareretera eshaga mais turake kwikitoje hospital nambwe abantu yabwire bakatuyabura batwaritoje hospital nganinza kabare nakishikanja ka last bone twahona nyabuza nyowe n'inyoha naje ntimwe nakanyehereze Yesu abo mujuni wanje narokoka nawe yanyakira nayetise byanje yampumuriza yampinduro wanje amen nambwe nyine cyeshongore cy'inkunda nikigira ngo enje nikigira ngo Yesu akangirire mbabazi turabire muturere maraka bone gakeshongora ebugarara byoho nibyebi Yesu akangirire mbabazi nyinje zitakarebwaga ubu yafera gorogosa eshagamaye kashesheka embabazi zawe Yesu tizigira bugarukiro nizo zinsa size bibi habwe shagama yawe yonka kabana yewe iramasiko habo kugire bibi binji konkezo mbabazi za Yesu zampujiza hamusharaba mwene tasimire Yesu nkakora ki mazima tata yafa mawe yafa alright ejo binyebo bafire imyaka munyanyazi yija yafa ariyo mushija mu yakira muto yagenda ruhanga mpire ruzaro nashara munagishome santine mushija abana baheza mazima kurangu ndyo mukazi tinyine mushija tinyine ki nashomesa abana nagira graduates mu nju yanje batano no cyeta mecho kuzana ruhanga kindinzire mazima imyaka nkaga nibire yinayisiya ningisimira ruhanga nimwebaza buzima so cyeshongore cyo ninyanda muje mukinteraho cya bibiri nkaga na kimwe ninchikunda kinyijusya binji kingambira binji mazima so omuryeje emyaka yona eje yokozire yawagira mu politics nakuwahirize wazo mu agriculture intensively hati wabo muhinje ruranganwa oyekorire muki okwiha okushomesa abana ebindi nice cyo yokorire ekinyekoreire mushija wanje akansigire itaka ndiyo ndikoze sebyo byone bindi gukora kuna humwire ntarwara nkagira pressure nagira shukari ninja noro kunkunyo twizi pinchi nebyo mane bindi gukora hata biri kuciro ubwinje abana banje nibo bari kubikora nubonye mbekire nejinjo kanyina nje nkuru kanyina nje nkuru abana bagishenya bata mu musingi gweri ndijo bajo teka mazire n'imyaka y'injweje bambi okay so ebinyekoreire nyine bebe byanje binyine nibyebye binyine kandi ngadgeje imyaka nkoreke nze kombeke bizimbe nguni ncenda kugiranda abana babyombeke itaka barine aho kombeka so iwe to yesevingire uko kubasa kubaho ahizoba ryenjura nyinji norisa mpora nk'abandi bariso kuba kurisa so yine mwende ogire mutute twawe yatushatu yatuna watugira nogira ho watutane tu noguma nonya mukacyayi nyina nobuti bwo mwani bwangi ifo ko bunahinjire na wowe kasuzo nuko kutahamo nishoro mutwana twanje ni nyama ka sente ndikambiso all right so no hinga akori umuhinji muhango so oriyo muhinji wo mwani nimpinga nebicori ndiyo bimwarabo meje misidiri kushumo kuyona ne yanje nahirwa nkashawura muyabesha wabiri ashatu nizimpsya ha chindi season ndi all right
omuntu ndijoro kureba ha program akakwegera hata mu kubikira nyenzi akasavinga muri ngoki abicata hati noma nibagira bible ne tujya ngo butone korera bukuru okay abana okamwiha mu primary okamwise mu secondary okama senior 6 university tichorobi izo sente nizo zabeniza kungura maybe rindi takasamuya konkanka stompana kandi kindi kwenda kwebariza ruhanga no kurangwa abana banje ni bantina kuntina nguriye chikoko ni bampa respect cyo cyacanyeba ni bampe kitensa kundi kurwara ni immediately nabaze nashasha murugayo ohereza nke motoka yije nyakira entwara abantu bari mu marwariro bandaguriza ndurwayo ndiki nchika of course bye mubiri no bimanya abana bo batunjira maka okay kasha aba bana bo wareba aha bijukuru banje first born ine abana bashatu second born ine babiri third born ine babiri fourth born na ine bashatu bashatu then last born ine babiri nawe bona nyina bijukuru 10 n'ababiri wow mukama bere mu ninsima ruhanga bo kuba tinka reire njara tinka busire cyo kurya ne cyo kunywa kana nye tingo bateganisa abo kana nye nyine zanje sente mazum tingo naka sente kawe tingo burwa sente zo kurya amisho to gazora abana tingo burwa cyo kurya buzima tichikumbura ukira active ukine imirimo yawe namwe ninyitwa kurwara bitukura ntararwire tinkubire ni bateganisa munonga uko ati echansigarize no kuza kubireba abanywani banje nanyi namani nkabatayayira nkataho amagenyi gabanywani banje babe bantahira ganje magenyi ganje ngakorera burijo shano bugenyi bomoje mutoni bona bukorire mbararati ndabukorire kunuya bitu abana banje bona bashoire bagayitwa umucyaki rwangani umusima buzima ati nyine bugarukiro masuma so hono twegesa ngu omuntu saving ata omuntu wokire buto ngo kunabwambira buto ikorera bukuru reke kuryo kebwa nyenkarya ni nshomesa abana banje kandi hati nimbare investment yes chikachi gicho mugasho gwanje kabiri kinkwenda kushomesa abacyara mo especially women aba bakuferwa biba bakazi kuba kweza kuferwa basheija beho amasuku ushongo muhensi ayika muheru batandika kujayana manyangu akwatogwa kandi abo bona nabari kwa bararamire kurya ibintu byo mushija yakusigira taro karonje kandi karumu mazum maybe kwesatisfying konkana mwari mebizibu no yayo burwire mwe n'abacyara bagenzi banje abundi ku abo abari ku abarabe baza kumpurikiza program age begendesereze bahya makagabe bitinisa habo kwa koma kwejabiriza nabana nkoko kuri abakuzire nibakutamo nibakwanga baheza ku mama ngo akanagira nati nibakutamo secondly abo bashije buri kureba utajya ngo nabakunzire bani benda kurya ibintu byawe mwe na cy'abacyara bampurikiza barabe bampurikize bakigendeho mpora barebe ngo ubuntu bw'abana bashije babarugiro munsi babureberereje nyensi yabatije kwemuka barinde n'ekitinisa cyabo abo kwa ninyishko mu bururu bwanje kunabemba n'indondo bururu ari umukaza kaheza kungira ngo je ntine cyo tugasire ngwitwe banyamwandu ngo tutambira ki omukaza akahekere baby ayine myezi nkeshatu muri nyamwandu iba yafira about 5 years ago 10 years ago nkamugira ntobona shimwana ndinyo kantakaraga nyamwanda hekire niko namugizire so wabire waferirwa musheija yehekitinisa nico bwa nyamwandu manya nico nakugambirira ngo akanyirire mfumu kanyegesa bingi umukazi w'ubwenge ayombeke kayi kunka ko kuba mushema ogishenya oshango utakine cyo yine munju bimwe abashije babikutwaraho so ni byo kugira ngo nyowe ninyegesa abacyara
kureba ngo barundana nabiba batakiriho andi chance imbereho mukama nsasirete nabatengera ngo nibo bari kufa rufune kira kutwara abashija munonga kukira bakazi konkano jangwe nshonge generate kukimanya ninjarwa ngano ko yakihangire mwishigunoza kuri babarabanya mwandu ushangani bakira base mwandu kandi abashija bone bashwera abandi bakazi konki wo mukazi kuza kushwera umwana ondije umushija abana nibo mubinga nibamukubinjisa nubona bona mwene kikuru no kugira ubwenge ukaguma mukaje ko umushija wawe yakusigamo ukarangwa areberera abana bo mushija yakusigira nabana nibakwekitinisa bitu wayejabiriza no shwara so hata abantu abaryamiramo bo babice mu muringo ci mu bintu ci n'ibintu cyo byo muntu arakubasa kubika mu hata bakina mani gukora n'ikenda ngo basaving bagire ibintu ebitagende ebitakura ko kufa manye kiri kwita nk'abasigazi berigenda kwa kweza kutunga obusente umutima gubani guranze motoka emotoka is not an asset ocheza kutunga obusente utinishwera bakazi babiri ocheza kutunga obusente utiningure mpare 10 tiziri kuyamba konka wosimbire nk'ebiti byo mwana nk'ebyo ukasimba urutoke rwawe nyensi yakareni nyenshi akareni rukutambira all right so turiyo ntwirira kwendera konka staka hendere twenda obanze ugaruca hanshonga iwe nko mukazi waferirwe omushija okira muto uketoto mbuteka kugira ngo abakaza abanda bakwegereho akantu kace nangwa tkace ni cyangu farwo mushija ine myaka 30 utacheta mu nekintu cyorobi nogire emitego ya stane ne kwijaho kuko nagamira ngo bible negira ngo bunabinkira muto ngakora ibyo buto konka koko nakugambira notina wota kutina kushwara nohemuka nyenkangire ikintu cyo kushwara bampurire bata bandebe bata mukakatakanya ngo ninkoreki nkandeba bakaza babiye babasinzire bumwe mbatera bandebe bata ndi kusinda bandebe bata tikuya ngo tindanywe hari amarwa umazima nkaganywa konka nkaganywe saprani nganganywa ndi kumanya ngo ekindi kunkora kibonere konka society inabiyemba ndimo ikatuma nanywa aharikabiya konka nkanywa ndi kweforce nganta kugikunda no kugikunda njinywa bwaka kungu konka wabyemariramu no shwara wabyemariramu no mareka yawe kitinasa omazimeka yakatakanya tinka gishwazaga na ruhanga nakimpera ubujurizi amen tinka hemukaga tinka shwaraga tinka hemukiraga muhanda tina ho barankwasire ngurdu mukakatakanya twamushangara na mukana n'umushija wabandi nowe ngehe kitinasa nabana banje aho bashomeyire naje bahure nyina nanka ngo yakoreki so ninshaba bacyara bagenzi banje kwehereza kitinasa niyo nambeje ko tunga time reja time gitwazota nani nyenda kushemererwa most of the time nurakunuya tara kushemererwa konka kunkumare biro kwata umuhanda gwanje nza Kampala zo mana banje bantwara beach bantwara bantwara nishemererwa mazima uzana beach no mnyanja kikamuswiminga shi na hache nyanja bakinsi uzo mushenyo shitama ngati tinku zo munyanja tinku swiminga konka nishemererwa zo muri banywani banje namwe nyina honka group yaba my sister tukatandikaho ka group K2 ko kutayayirana kutukumara nka 4-5 months tuzindukira umwe tuzoshemererwa tuzankahira aho turukwenda tuheza after some other 4 months tuzondijo namwe barugire kwija bantayayira bamaraho 3 days bakija ryo wa katano urwa mukaga basibaha sande basibaha mwande bata
n'abashemererwa that twarya was nko fun. mugenyi n'abakorera embaga twarya twanywa twashemererwa bataha kandi muri ejo process nituhanamo ebirabo tuba kwijangaronsha tubakubasa namwe n'ubaherukira aha bakandetera gasi bandetera ki bingi bandetera eshaho z'obuhunguzo buzicerize emikiswari iki nitwe twaza kuza ahandi nimwe nomupuraninga mu bitwara tubitwara wow so I'm so happy time yanje retirement yanje ije ina retiringire kunkura naba board jatintayira betogo betkanyanyenda kutayira tuganira wow tukayo banywana banje abantahire embaga nibija bazintasya nzayo nanye nzo mubandi mazima kwiyawe kiri kunteganisa no kurwara ninkira kushasha munonga mwene bire bintwire ntarije shwari rya higuru oija kwaje konkana tarakiriwe ma ruhanga so magara gawe ninkizoba kiri muri yakuberire runji eri hisira gandi mwena magara ganje amazoba go ngine ni menji aboko aho gaberire menji munonga wan nakugambira kuntwire ni nkore embaga kundeba natasyo muka mwana umuka tayiramba ruhanga wakikoreki nshingira bahara banje nara nabato mu kidara n'abahingira manya ngo ruhanga ari hamwe nanye kandi hati nkaheza hasigira umwojo umwe watakashoyiro fishare kungana wenyine amasiko ngo naje kugira ki naza kushwira so those is on moments zumwe ezuru kushemeza kukirezindi wasittinda gikubuze nazo ni nyingi uko wasiti nekira kuteganisa abantu so mwenereka wasiti moment ingireke ngaha mwishe ebiri kwa byabireho to kubireka amazoba ni minja gakizire kunsasa izobe ryo kubanza no bwibanyafa yes akafanchiri yo mwana muto twatumazire imyaka 11 mu bushwere akata kantera ho garuhi nangwa ngwanjume nkani nchi ryo mutesi ebiri kurata ho nkanta kubimanya kunkari kanteganisa no kuza kushora umunju kani inshwara urukushonga umushani nyemwisire tubona abantu barandeba bata nomwe bakazi babaganda bine bigambo byabo ari umukazi woyizire nkabimanya bwanyuma tubananga tukange ndabejeni bwa kabira bawe twabura ravugiye babade nayo atukangende nkirabi ati nkimutuseko can you imagine nakireba na ico kunakihurire cyanyongera ubusasi umurundo gwa kabiri nkanye nakaduka kanje buyagaho omushija yija katahananye tajeni as usual but that day akija shanga ndaduka ati nyamwandore irota shaga ma Yesu it hurted me kana beni mayango mushija yakizisha already ndi nyamwandu kunga kunyeta ekizina sorry ninye ndi kumayibe namugarukiremo konka mazoba go haramabi harabirungi harabibi konka ori no rwayesiga Yesu nabikura byamo yinkanta kumanya ndahanguranda emisigeransa nkomesho konka Yesu akambumbatira amen okay kambumbatira buzima ni musima ndine bugarukiro obu abora mutoni nkamizano cyo wabo ukunda kuzana kankunda kwiruka no kuguruka okay omuntu abetu ahikana ha district level mazima echo kakunda kwiruka yes namwe naga maguru kurwana ninja no kunabiye nyiruka nkanyiruka kandi kushomera hare by then no bo twabetu shoma bakariho edines zinazo zikari chankara n'abantu ibirebyo utakashomera mu ishomero iri kushire hihi ngune ry'abakristo utakaza muri y'abakristayo ngo abana b'abakristayo utambura distance ya kilometer nko kurugaho kuzanka kariro nebigero garuka every day umwe ninja ntishanaga amaguru ganje niho gatanikire kunshasha okay konka kandi mizano busana kandi yo mwiruki njyo netbora ndi kushutinga nkakizaki mazima hati okurunoja ngo torabire secretary
ni kintu cyo kindi cy'wabo yegomba kugira tukunda kure nimbasa kubaho nkankunda ngumba omushaho kwihenya imana ndi kushoma nkampara nkireba omusista ajwire kavaro ke y'omutwe tumwe nicyo kugira ngo omusista njwara kantako konka ebyo tindabihikibwe mbere mbana bawutungiremo omushaho namwana wote utarumu tatungire na mushaho washyikirize ikiroto cyawe okay ninja no kuntara kibatahize mute ndakibakundise okay ukunda kurya byo kurya ki mwe kanabiye nkunda binji konke ndwara akazi binyihiraho hati nindye byabashaho bakungamira ngurya tocetoranda okay hati nindye obumondi nebitoke kare nkunda akashabwe ka sande ko gata akashabwe tinchi karya bambi kakunda akashabwe n'akatoke ibyo byabere favorite byanje n'akafishi ko akafishi ko ninchi karya okay bite bindi ko kuza kurya banzo kigiroti kipa cyakutamire wagira ngo hariho wabushora ukanywa akabiyana na bagenzi bawe mbwene ukarya life hariho bwire buwarire muri life magaragaho not much habo kuba nkangire byete ngo binji bituma ntashemererwa nkuko nokube ninyenda orya umwana bamubinjire utininzo muri life school fees tozine utininza kuchakara okuchakara kuna benchakara ninkobona rugaha kazamo Nairobi Mombasa okuchakara kuna chakaire nobona atembe enyonyi ndi kuza South Africa mukamje kwenda there tukatugire mu tukatwiniyo mushomo rwa Ford nobona atembe enyonyi for the first time na za airport na kwate enyonyi atusia Nairobi, from Nairobi to Johannesburg, from Johannesburg to Durban. Nkagenda mu nyonyi zemire aho nkahura naho nashemererwa namanguru ruhanga yanyoza kunahumwire politics najya turanga simuka sanaryo mu politics oye naho hikireni naho mpikire buzima okay nkashohoraho natembe nyonyi namanyo burungi bw'enyonyi namanyo obibwayo by the way nyonyi nayo waryo mu nyonyi no basa kutanaka ngo aboreba bari kutanaka mu motoka naye nebyo bishikirize ko kwikayo babahe bahasa ngo wahura wabakubi ogiroti nazayo okay ninchira kuzente benshi ndekiriza abana banje bari kuzahantu ninga kubavugana ebyo ruyare hariho ibindi kusimira ruhanga buzima so ninkibarekera umwirungi eruwabe ukunda mnongo mbwiri bwawe nkanta kunda dance okay nkunda ibyeshongoro bye kanisa hawo ngandi no mu All Saints Church Kabare omukwaya when most of the time kama ndiyo mu church kweshongoro ibyeshongoro byenki okay bye kanisa bye dini nambwe nimbikunda I see nimbikunda naza nankeji zanje za CDs nabiyemba nyine by then za CDs kiriho zikazi bazirgeze bye shongoro bye kanisa okay omufumu y'uwatugambira butekorera ekorera bukuru njire niyo fumu yo kunda kucherayo ningo ine ndijo eyo kunda munonga ejo temfumu korera buto emfumu nagamba emfumu 14 etare fumu ye kitabo cha Biblia omufumu ezabutoshe ezensi ni nyingi ningehe yo kunda munonga sikuja nimba ninjikunda shana kuja kukira kujigamba ninga kujikozesa yes nemfumu ni nyingi kandi nyeka ninye mukama w'emfumu tugambireho turebe wabire mukama wazo kazanguruka kandi kubura kandi ninye mukama wazo ezikwatirine ne kwegesa umuntu kanto kureba yabuto kwekorera bukuru already kwegesa ubuto ne korera bukuru wori muto nokora kugira ngo ukorije kura bigiye kibyagira ki eki byakuyamba hati haro emfumu ezire kugira ngo umwana muto omusiga naye yahamiriza
icyo nojanje mahisa ki umwana wano umusiga hagira hasigara nayigaruka amayigira ati kugira ngo amajuta agagire ki gamuhikeho mwene nkitwa abazeire wanozara umwana noguma n'umuhabura n'umworeka uti mwana we cye kintu ukigira uti kitwazibwa kiti hati nawe ati mama kangambire iki uko niko kwehamiriza kugira ngo nyenche karatije gukora nki inshobi ikindi bite mfumu zanje zatora guha kasa twantwende mu wajutire katugende neje so ukorba warugiro magara gense jini kwizina kirunje ari kwenzere kureke nyuma abantu agumemba kuyishiraho nka omucyara katakanya kari umuntu wa muringo cyakayanga cyakakunda bityoka nyonko muntu tinkundo rugambo tinkunda kunyanyata mugenzi wanje kunyanyata no machi kumanyisa nko ku sande yaheza kurugaha utwonka no masande biyanakora utubure butatushama hariya tu kandi nyawangambire kitashire ninkigamba wangambira ikintu kitine mutwe na kibuno ninkigamba tinkucishereka nareba nguti cyo kunyombeka like nkije twaturya mu rufaifaha abantu haruga umwana unakugambira batereranye nk'amasomo nguje mwana wawe takumwa wajeni banyamwana kana tahanye kiro umwana takomantanda umwana enyebuza nkababuza ndi umwana kwabana zashomera umukeke ngo mushawoye tumwana mwendo umwana muje mugireke mu mwakire ni mu muture nawe hati kurya mu mugenzi wawe urukwe uriyo no uganira na mugenzi wawe kandi ukamurabe nyuma nyetinku bikunda umuntu utarira abaye mugenzi wawe nyuma wari yakora inshobi hakirijo mugambire utwonka no mwanya utejeje nenshobo gikozire konka kungamburo kancikuka kandi ukagaruka ariwe wacingambiro ukagira utibane bakugambeke I really don't like it tinkukunda nyenda nakora inshobi ijo ngambe tugende konka no mwangu nyamwazo ugambire ki wakora inshobi aruse ya musore ninga njenti nikigambire nkimanyise ninga bibinta kimanyise turukuhendere bigambo byo byamuheru umuringo go habuze rukuhereza abantu abatwira TV mbakureba bamwe mbabasako imyeto abandi mbabasako bari abakazi batomaka abandi mbabasako bari politicians mbwenu obuhabuze bwa utendere nimpendera ndi kuhabura abacara 1 kwega kwehekitinisa namba ya kabiri mwawujya no nyanyato muntu ngo yakugamba he bigambo muhice physically omubuzo twonke ikigambo kirugire nkaye ninge bijaba bita reka kwivnyiga kurugano we yokanyiga ukaraba muntu to kumwakura to kandi utakumanya namazima yane bishuba icyo naco nikishenyeka ninga bakija bakakugamira ngo nomanya ngo baro nomanya twamusaga acija yatera kodokanga no kumwigurira tokamanyine cyamubaho tokamanye bizibe byatunga konke aboko bagamira ngo birari na keti ninga na jelly ozimbo hagokiza baruni na cyecho nikishisha maka ekindi abana twege kwabura abana bitu bakiri bato aboko abakuzire ntota kibabasa especially abiki omucyo mwegese kujwaraje areke ko kujware nkunamyoka guma no mureba ukamwesiza nobiyo ko aryo mu ayiziro muka yawe mwegese kurebekaje no mukozi yayijo muka yawe mwegese uko rukwenda ngo ajware utari kumwereka ukaguma no mureba akajwarira busho muka yawe hazanye ncyakara kaho inshobi ukefuza iki wagizire iki wabihunamira ibyo nibyo binte bikizire kushenya amaka gabantu ba open reka kunyinyi kunamire kintu nyencyakara ukayijusa byarafiri we bari mu kare mama kiriza ntabigaruka so nyikiriza tenderaho twaturiyo mwanya gwa kirebe bi hegere erukushangwa muri insiko muri impumde o muri kabura kandi district ne yari Antonde nandi bet komjuni nyine Emmanuel Muchunguzi aha kamera Gerard Katsaba mukutereze bishani Prevence Akampura n'abagenzi bitu aha timu yari bahindukire nimba kwenda mnonga habogumaho kandi program eji nebiriho burizo bari ya Sunday shine zeciro eje garuka mu rwa kabiri shaha mukaga gwihango
ninkwendeze ebirungi byonka mugumeho.